Kodwa ke umunye umuntu besezwa leli lizwi malikhuluma naye ukuthi impela leli lizwi lingelikaThixo. Kuthi kwesinye isikhathi nomlalele elizwa lelithi leli lizwi kodwa eza ukuthi leli lizwi elikhulunywa yilo muntu akusilona lakhe enyameni, kodwa impela leli lizwi lingelikaThixo. Yake emehlela lento uJeremia esikhathini la khona agcina ethi khona naye lakeleza kuye izwi likaJehova. Lathi malifika kuye kodwa uJeremia laselithi kuye into yokuqala, ngakwazi ngingakakwenzi esiswini sikamama wakho. Ngakwazi futhi ungakaphumi nakhona esiswini sikamama wakho, ukujula kwendaba kaNkulunkulu. Mayizokhuluma nje ngezwi. Kuyenzeka izwi elizokhulunywa uNkulunkulu eminyakeni engama50 ezayo. Alibeke namhlanje enganeni esazozalwa. Alibekele ukuthi lengane iyolikhuluma ngaleso sikhathi. Alibekele ukuthi ngaleso sikhathi iyolikhuluma. Bese kwenzeka mhlambe loyo elisuke libekwe kuye izwi abe nokuzeya. Njengoba naye uJeremia aba nakho lokho. Njengoba agcina athi hawu Nkosi, bheka kangikwazi nokukhuluma. Wayezishwena ukuthi akwazi nokukhuluma ethi ungumntwana. Kodwa izwi likaJehova laselithi kuye, ngoba yimina ozobe ekuthuma, ungakusabi konke lokho, ungale uthi ungumntwana. Laselithi futhi ungabesabi nobuso babo abantu laba engiyokuthuma kubo. Laselithi uyawufike kodwa ukhulume kubo, ukhulume izwi lakhe. uNkulunkulu ethuma umuntu. Kodwa leli lizwi uNkulunkulu mayelichaza kuJeremia ukhuluma ngokuthi walibeka kuye esasesiswini mayethi wamazi. Ongenzeka ukuthi ngalesi sikhathi emazi wayesevelazi ukuthi kunezwi ayolidlulisa ngaye noma ayomthuma lona. Namanje kulesi sikhathi esiphila kuso kungenzeka ukuthi kunezwi uNkulunkulu angafisa ukuthi alikhulume noma alikhulume, kodwa abantu afuna ukuthi alikhulume ngabo mhlambe babe nakho lokhu ukuthi bazeye bathi bengubani mina. Imvama ke abantu abasuke bephethe izwi likaNkulunkulu ababi naleyo ndaba yokuzigqaja neyokuthi bathande mhlawumbe ukuthi bagqame, ngoba into esuke ibenza babe novalo izwi uNkulunkulu asuke libeke kubo. Imvama izwi likaNkulunkulu lenza umuntu abe novalo, angavami nokukhuluma nje sinoma kanjani. Ungabona umuntu ekhuluma isinoma kanjani, kwesinye isikhathi akakhuluma izwi likaNkulunkulu, ingoba vele ukhuluma izwi lenyama. Izwi ke lenyama liyathanda ukuthi engazuthi ngaso sonke isikhathi lengayiveza ngoba vele liyinyama. Naye ke uJeremia wayenayo lento yokuthi habe nokuzingabaza. Abale yonke into le ukuthi hawu ngoba ngiyingane, ethi kodwa kangikwazi nokukhuluma, ethi kodwa ngiyawufika ngithini kulaba bantu. Kodwa uma leli lizwi likaNkulunkulu limqinisa lithi kuye ungesabi ubuso babo laba bantu engiyokuthuma kubo, ithi ngizoba nawe, kusho leli lizwi likaNkulunkulu. Uma ngabe ke izwi lingelikaNkulunkulu kungelonela abantu, kungelonela enyama, lizwakala kanjani? Kuyenzeka abanayo uNkulunkulu kubo bezwe ukuthi leli lizwi elikhulunywayo alikho enyameni kuloyo suke ekhuluma, kodwa lisuke kungelikaNkulunkulu uqobo. Esikhathini senkosi yesithathu yebandla lamaNazaretha inyanga yezulu, esikhathini la khona ekwasekwande kakhulu ukuthi kufika abantu baze kothula izibonakaliso kuyo, kwenzeka ke ngokwanda kwalabo bantu ngolunye usuku yagcina inkosi isibathethisa ikhala ngokuthi abantu bazoyiphuphela, ngoba kwasekwandile nje ukuthi abantu baletha amaphupho kuyo.
Kodwa ngolunye usuku ithi inkosi kwafika umama lapha kuyo wayesethi ulethe ukukhuluma akubone kushiwo indlamhlathi noma kuzwe kushiwo indlamhlathi ekulaleni kwakhe. Ithi inkosi yabe isithi abamiyeke lo mama ukuba akhulume. Ithi wabe sekhuluma. Uthi wabe sekhuluma ithi inkosi ngabe sengimlalela. Uthi kwafika la iqeda khona. Kodwa ngaso leso sikhathi abantu base bexoshwa abanye ithi inkosi yekani ukuzongiphuphela. Kodwa lo mama yathi inkosi miyekeni akhulume. Wayesekhuluma lo mama. Ekuqedeni kwakhe ukukhuluma ithi inkosi inyanga yezulu ithi impela lo mama ubebona ubaba. Ithi inkosi amagama nezinhlamvu awasebenzisayo kuloku kukhuluma athi bekhulunywa uBhombela ekulaleni kwakhe. Ithi kuyiwona impela amagama abesetshenziswa ubaba. Uma khuluma izwi likaThixo selidluliswa umuntu ethi leli lizwi likaThixo, kulabo belizwayo bazozwa izinhlamvu zamazwi akhuluma ngawo ukuthi impela leli lizwi lingelikaThixo. Inkosi inyanga yezulu yakwazi ukuthi ikhulume ngezinhlamvu. Ithi lokukhuluma impela okuthulwa yilo mama kukhuluma kwendlela ubaba bekade ekhuluma ngayo. Impela lokukhuluma okukhulunywa yilo mama okukababa. Izinhlamvu ayisebenzisayo zinhlamvu zamazwi ebekhulunywa ubaba. Ukukhuluma lokubaba bekhuluma. Yayikusho lokho inyanga yezulu ngoba yayimazi uBhombela ukuthi ubekade ekhuluma kanjani. Thina kuNkulunkulu esinaye kithi siyamazi ukuthi ukhuluma kanjani. Sizozwa inizwi lakhe mase likhulunywa abantu bethi leli lizwi lingelakhe, noma sogcina sesilalela nezwe engasilone lakhe kube kuthiwa lingelakhe. uNkulunkulu okithi akasize sikwazi ukuzwa izwi lakhe noma ngabe senidluliswa abathi lisuka kuye. Ithi inkosi inyanga yezulu impela lo mama ubekhuluma nobaba. Bekubaba besho lamazwi ngoba izinhlamvu ayisebenzisa izona impela bezikade zisetshenziswa kuyo. Kunjalo ke nezwi likaNkulunkulu. Uma selidlulele ebantwini kulo elisuka kuwe. Abantu abakwazi ukukhuluma kukaNkulunkulu emizweni yabo bayebalizwa ukuthi leli lilizwi likaNkulunkulu. Alibi senyameni. Kodwa lizwakala emoyeni wabo abantu abasuke belilalela ukuthi leli lingelizwi likaNkulunkulu. Thixo ke omkhulu nomuhlo engcwele wamaNazaretha akasize nyazi lwezulu ngesikhathi zonke ukuba silizwe izwi lakhe noma ngabe uyalwazi lo